Yona imeka balanga wenkuwa ni bene basende bategere byango bidi. Ndo mtu wa. Dina satu. Ya no danema. Bali babwe bili cyane. Mukaga. Musanvu. Namunana. Mwenda. Ikumi. Ikuminetano neyanziza nawe yadindi kizambu mwana wa Illuminati yaenda bugega bamuko bagabe neyanziza omukaire mwami Yazid byakoze ti mwana mubi era aditusinze domugayire didi naye kungemya tuli mu nimiro nebibala bibweineko ali mulala lino obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola omunonya n'omunweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola omunonya n'omunweza ng'owangula nende twegemu omutonzi yenka ezira musinga noyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe bweneegemu omunene yatonda ezinesi nibwe nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanuka webaza Katonda kyakuwosi webale Yazid webale osima webale Katonda kyakuwa siye obwala n'engoma webaza Katonda kyakuwosi manga ibaso jijinos webaza Katonda kyakuwa simanga gesente gaganos webaza Katonda kyakuwa simanga ibaso jaida Katonda kyakuwa simanga Yazid webale Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Mama muva kulima wanange kali toa kati bwana Alibeda pakulia. Ole nani ole? Ndashima. Ani? Ndashima. Ato ole kodi? Solaina. Kali. Chama wale, chama tuogere abantu kanze kanchama wale. Chama tuoyoye Mungu. Enemere yaife. Yasanga kemba. Kale wena. Bulungi. Oliotya. Wa alaikum salam. Bulungi. Oliotya. Igire bale. Bulungi. Oliotya. Iwe lero sibye gano. Chobulambuko bachiya. Balungi. Gagwireko. Mulungi kwa wa media ndi Yazid Yolisigira atutusobo mu kyalo no Asia era nga ekitwese ku mulundi guno twavano wa Asia nga atukobere nti ali mu kuno obuzibu waliwo akataka kapangisa mu okukola akalimira kwemere balinga mwene ko yalinga ali kwenda kokola mu mogo we atenga moga akali muto ngali kataye ku mwenda kwe mitwalo 7 so twali ano mulundi ogwasemba yonali wano ngande so mpaliso gwa mutabane we ne blanketi yatulida ati ali kwenda tumuyambe mogo we batamukokola era nga
oluvaiduma olw'okulaga emboozi eriyo omukyala munsi eyo dakuliya eyo mami wange aba munsi da America yansinikira akasente ayitwalira omukyala oyo bataka okula mu mogo n'ensonga lwaki ndidye wano era twenda kujja otulage kukwere n'ennimiro ere male eri luyi weri wala ino wa ngobera kwa mayambirira so nekyo so mpegano otwava wano omusadde mala yakoba atya oyo w'ennimiro ayanko bakirala tijja kuyizitamu nga timuwaire emitwalo 7 ate nali nsimbye mu bidandaali emogo alimu mulimu mogo mulimu duuma so buti ebere eri ku level ki nga mogo ndya ndya aye nainda abemu nga lwenabulanga ekyokulya nyengo kuleyo kwakakolo nebese waye kunkoba kiramu mogo omulya omusadde waawe mwene mukazi waawe wabugaya mwene itaka kale abugaya bulungi olyoto kigeba so bano baidi okulima bano ate bano imuti mulima ono yotasobola kulima mbu nsobola wakitolima embago nedabula mufumbye ekirere ekyomusano mukaire fumbye obwita nomena n'obutiko naki n'obutiko twasabula sepiki etya biriwo bitulire obutiko eno bwatuuka bwisonkere hono obweru obwo different taka tukulembe mutudye mubitemu mbu yalira obutiko obunsonkero mera munumba kubiswa biswa ebyo n'obufulu bwenguza simawona alikuja aliza mujana mwami wange obufulu bakambu mukyala abandi tebalya bufulu maivaliriwa bufulu benjani nefuna kasente kange olisingula bwa 3 linaawo nalanga ku butono butono Kibasina. Halo mami. Anjisebo. Je bali nyabo. Ife bakazukuka sawa ndala ne dakika bimona. Di sawa ndala yo ne dakika imeka? Abiri munana. Mami ndidi eno lero ewo mukyalo olaye n'abaana abalema. Wakomuletera ku buyambi bwo era yendi ndikuja mugemya akasente enkobe nti aleka mwene yebaze ku mama ni mama yena amuulize ku kweno network elipo atofuna atikolesa video nakandi kankwesa wa audio eno so la musako ko mukaire ali kuya tutujenga olya alo nyabo lyotya yo nyabo ndiyo mama yo lyotya nayanziza byokola alo nayanziza byokola twebaza Katonda omwami ono by'omugo okuleeta atuusa mwana mulungi tamwegeka mwana atuusa by'omuga abaana bali batya mwana bali era oli kubabona mbeera neyo etyo abaana okulya abakwaine abanata abatukubira baneri aba okay network ate mami isimu lyango olidya abantu tebakuwa kuli kubaku bano ba nenda buyambi nenda ki bankubira ino so era mami we tuli wano tuli kutambula tuli kuja mu kalimiro kale
kebabe bali kwenda okumugoba mu abaira alimirako ketwamuletere ku kwa kasente so ali kuja kundaga ku kalimirako era mu nimiro yani kujja okumugamya kasente kawampaire mama nekyo so yes mami omuwulizeku kutegere nti ndiyo n'ekintu ekindi tukwebaze bambi wano ine ebizibu ebyongo omuntu so mami we bali kutuwa kasente we bali kutufuikiza wa kasente akuno katuwa mu mbere ye bugubye neriwo Embeera mbiyo. Okay. Kali mami nekyo amereka tukuleke wetereze kukobere wakazuukoka. Ndia kutera kwa video kwa mwe. Mwana iwe abasaza baleke. Oba bakugema bugeme abasaza baleke ya family planning. Kali family planning mwana iwe. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? ifo twenda twasasula kasente kubona we tulikuta nawo munange zebyange ena nabo naku Why media? kana kalimiro kali munene ki donko vile so koide mami kana kalimiro kali munene ki Kalimiro kano ligiro wa kamera bamno bajigereta primeka kwesatu ba kuba kana tina akagazi koku kabirere kafunda ligiro kakoma numa wa mubafogo. Okay. So usede tukujja okukuwa dodo wakobye twali tusale mitwalo 7 oli kujja ojja kulimira mpakali era nemere kuvwamu kabiri abaka yabaina kumwongera so no buli season ebiri ayenda ku emitwalo 7 season ndala emitwalo 7 endala nemitwalo 7 kube yasoka na mu 5 na alimawo utika beno yakubiri sibai kwenda mu 7 kubanta mwogo dumanono tamu bidandali koma numa mbafwere so enemere bayamba kuku kwati tunda ngeda tinguza nti myanga yabana bange. Okay. So ndikujja kwa sente da season 2 ndikujja kwa sente da season 2 ndibe mtu alimeka musome nkobera ko ikumenena mami to chidie chiko kuma mchakumeka kodi jajayo kuwaire banfuita nabanzala tibantwala yo kuwaire Okay, kambono bakasente kalimu kabaka gwire tukiye rujya mubone yeka kuma kabimbi tiri kwenda kunina mu bintu byo nekizi akakongo kali wala akatugaba ni neighbor tujye mpola kali daluye ai be mulikuja kunina kumere yo mukaire muna ko mukaire ata aide mpola so basawo ni banyabo omukaire tuli kumuwako ko season 2 onali naba azala abana abalema bona abasada bamulekawo so tuli kumuwako kumamida aluyiruyi geno da kugemia akasente ko kakali kugwa fatu bawane ebizibu bingi abavubuka munange microphone wire so tubagana bulungi so bene bidandali bitukali mogo twidali yokuli yako oba kubanze emulya kale kasente kakano omukaire ke yampaire
lwaki bakumbako kulwala Hai, ndikuboneka. Kameramani ndikuboneka. Yazid wewe sido vikada ya kufunira kwa emitwalo 15 emitwalo wanko wali onsabye emitwalo 7 nze na twafuna emitwalo 15 mami yatuwere emitwalo 15 de nkuleta ile ku omusanvu emitwalo 14 season ebiri then omutwalo olikuja kukoleswa ku baana ab'ebitabo abaana bana basuubiza ebitabo ojja kubagwira mu ebitabo yankoba ebitabo 3 olwomuwala nani kodi omukulu ndiboga yankoba ebitabo 3 so dode mufunire ko omutwalo aya ab'ebitabo ndaba ngabena so olwokudikyusa dino imeka balanga wenkuwa nibene batende bategere ebyango obidi omutwalo Satu. No danema. Where ma bibiri ebiri. Mukaga. Musavu. Na munana. Mwenda. Ikumi. Mwenda. Kumini. Ikumi n'etaano. Yanziza nawa yadindi kizambu mwana wa Illuminati aenda bugega bamukoba agabe yanziza omukaire mwami Yazid byakoze ti mwana mubi era aditusine do mugaire didi naye kungemya tuli mu nimiro nebibala bibweineko ye chokamanda kati we tukole kuida tukuyambye kuku amakago tugagemerere ko tugawire ku bye tugawa kayeza mukai tutindi kule kulira kayi nje kwa wandi banji benamba bana owe mwemba gemerere kuino izache mujja kamuti Yazid mbagemerere ko yemere watotosolirira tuduka ku waire kasimu watu kubiranga ku zomba waire gulo mubafuguli mumu baguli kumbali nguli muno tikabuti embafuni iwo difunanizibwako obadole damwene etaka so woyongera okwebaza mami yatwira akasente kano bambi bona bane ebizibu ebi bayibefuiriza yaka nayanziza omukaire oli ali kumpuliriza ali mu America bayogera luzungu yogera ko luzungu mwebaze mu luzungu yo kwadingule mugandanga mukoboti thank you ladies and gentlemen amen nabaderuba nawala mumunwa babataja yo kubaire tukwere sente do kayo otajja kugula nyama otajja kujja kugula bitenji ebiriko otajja kusiba mvuire diriga nyakuwa waitaka so wa nanido diri mutukaku wa bugaya mukazi mwene bano hayi ko wale yamuguza buguza gano mpangisa bupangisa enzime bano kale sorry chain datoyongere mami datugolole ebindi tuda kuwaira waka tusoni gokunina mu mmereyo bambi soniwa otutavaawo noyogera batyankirira ebintu byange mbage omuntu nigo bwenda kumuyamba wayina mu bidandali bye muna nani yasaba ko olwe bitabo nani inasubiza sente de bitabo dankobere buti ekiriwo dankobere ekiriwo mwabani mubitenga mutogolole mami iwe siti mami nva mu gwa sente de bitabo mutwalo mulamba ajja kugulira ko bitabo ebitabo ebindi aweeku kubaino ajja kuwaako kunoole ebitabo mbawere mutwalo mulamba awulire kuteza kye mu mande ebitabo byona amikoze ki yatuweye so iwanenda ku ebitabo mutambule tugolole musituka tuje wanji ebikulu mabambi muzeyi mujebale oliwo ndini n'abantu bano
ndikubasaba mu kalulu. Wemba kusaba kalulu olowooza abantu bano mbasaba mu kalulu ki? Bano beni nabo. Wemba kubasaba mu kalulu. Mba nsaba kifo ki? Mwe abalina obulema ku mubiri gyaibwe kuigombolola. Muzeyi n'obwo? Abakyali bange bano twidde eno twawayawaya mu kuku. Chain iwe ugulire ebitabo ebisa kindi kayi kyotubanda. Omutwalo bajja kugula ku ebitabo lisigala mugule ni Ssente. Neyanziza. Nende okolekole ku bulungi ayo kola ku bulungi. Eno tamu ntutano na report eno tamu. Lwaki? Zina jokati gabana nalinzira unalinjira iganga. Basomesa singa kwenda musomesa ki? Basomesa? Administrative. Isomo kyeri kutambulira obulungi. Somo ingi. Oluzungu? Kyoko olutegera muko. Ntegera muko. Ate ekindi. Ate math. Math yen ay English singa. Math yena ay English singa. Ate kano kodi kano kali mchakomeka kano? Kano ka baby kano. Iwo ona kali kuja ni kani kano? Ni Rashima. Rashima nkwera bire Rashima. Nkera bire eri na bambi. Sede na kuogula chapati kwa wagula. Ki? Balo bokugula chapati. Ya bana mugulire chapati. Bana mugulire omwa. Mbagulire chapati. Mubagulire chapati. Anange. Bana mubagulire chapati. Ai bana. Buli muntu anenda ku Ssente. Bana. Munsabira Katonda mpe Ssente diwerako. Mbagabire. Ayi mwete munsabira ku Katonda kumpa Ssente. Mweda mukuba omulambe empiso. Ate nga tiguwulira. Omulambo. Guwulira guti kabiri. Tigweneni. Utukusomera yo bakugema leti. Imbe. Ki? Oli otedi ticha doenda dotuka. Aja saa imaka. Bana muje bale. Kale. Mukaira abantu baife. Kale. Balungi. Raya munulu. Eza tabo. Bendi ndi kulutambi. Kale. Rashimi. Chapati walia. Lwaki tibakugulira chapati? Ate nga nakuwasira ddala chapati. Lwaki tibakugulira chapati? Ajali yaide. Lwaki tibakugulira chapati? Mari nduze njanga. Ajato. Wow. Kukamera nini lili chaini? Chaini muda zaino. Twajja mu nsiko engeto yaguba. Ebintu byefe biziza mu Ssente. Musaada waitu yena. Haine dimo bino ebyo okuyamba Katonda mwali mugabirira. Abantu bamugabira Ssente yakubashe yagemayo. So lichaini mu bino byakola ebyo okuyamba bino ndidi lulibulo Katonda ya mugabira yakola she yagemayo.
yakubira abantu ojja wa following ali chain ku YouTube channel ye bajeta li chain era kuli kwene embenungi gona wa kuli ku kasigiri oli ku trending ino wantu waona kasigiri bali kumukuba kasigiri afuse kasigiri kalavu kasigiri eno ntana gikola ntya so tuize waka era nga just twebaza abo abatugobereire twebaza ni mami bambya yatuwera akasente akokuyamba ku family eno twidinga sente ndida kubayamba ino nadala okufuna kwa kalimira we balimira kuko so mbi tujja kushirika naba kali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga bwala nengoma simanga we baza katonda chakuwa bati muira mumanange simanga katonda chaku simanga we baza katonda chakuwo simanga we bale Yazid we balo simanga we bale katonda chakuwa simanga obwala nengoma we baza katonda chakuwo simanga ipaso jijinos we baza katonda chakuwa simanga gesente gaganos we baza katonda chakuwa simanga ipaso jaidansi katonda chakuwa simanga Yazid we balo Lashimi wele ndio tulage kuchina